J Sport Football TV yawe. Ikipe ya Rayon Sport ikomeje kwerekana ko ari ikipe ishaka kubaka ekipe ikomeye itwara ibikombe hano mu Rwanda no muri Afurika. Iyi kipe ya Rayon Sport nyuma y'uko FIFA ikuriyeho ibihano byo kutandikisha abakinnyi bakibifungura bakikuriraho ibihano, yahise yirukira ku isoko ry'igura n'igurisha. Ubuyobozi bw'inzibacyuho buyobowe na Sheikh Murenzi Abdallah bwahise bwihutira kwandikisha abakinnyi bashya. Amakuru atugeraho hano kuri J Sport Football TV nuko Hakizimana Zuber na Eritatu bamaze kumvikana n'ikipe ya Rayon Sport, bakaba bayisinyiye amasezerano y'imyaka 2. Uyu Zuberi na Eritatu bihenuye ku ikipe ya Kiyovu Sport, bagiye mu ikipe ishaka gutwara ibikombe mu Rwanda ndetse no mu karere, ikipe ya Rayon Sport. Aba bakinnyi bombi batanzweho amafaranga angana na miliyoni 30 z'amanyarwanda. Gusa Rayon Sport yishuye igice, ni ukuvuga miliyoni 15, izindi ikazazishyura bitarenze tariki 20 Nyakanga 2023. Reka twamamaze gato nyuma tugaruke turebere hamwe amakuru avugwa mu ikipe ya APR FC, ikipe ya Musanze n'ikipe ya Gasogi n'ikipe ya Mukura Victory Sport ndetse n'ikipe ya Gicumbi FC. Ikipe zikomeje gusinyisha abakinnyi bashya zitegura umwaka w'imikino. Bana natwe kandi ngusaba gukanda subscribe kuri J Sport Football TV kugira ngo dukomeze tubane mu makuru y'imikino acaracara hirya no hino, ndetse no mu makuru ya transferi ari kuvugwa muri rigura n'igurisha ry'abakinnyi mu Rwanda, mu gihe twitegura Rwanda Premier League Sekafa Kagame. Amahitamo akwiye ku wifuza kugira ubumenyi bukenewe kurusha ubundi ku isoko ry'umurimo aboneka gusa mu kigo Skills Driving and Language School. Hamwe n'abarimu ba mbere mu kwigisha indimi, twigisha neza gusoma, kumva, kwandika no kuvugira mu ruhame indimi zitandukanye zirimo Icyongereza, Igifaransa, Igiswahili, Ikidage n'Igishinwa. Twigisha kandi amategeko y'umuhanda no gutwara ibinyabiziga. Umwihariko hano ntawe ukora kabiri kuko dutsindisha 100%. Ngwino kandi tugufashe gutsindira international certificates zirimo IELTS, PTE, Duolingo, DELF, TOEFL n'izindi. Iyo uhisemo kwigira mu ishuri Skills Driving and Languages School, uba witeganyirije kuko twigisha n'imyuga irimo mechanic, culinary arts ndetse n'ububarista. Dufite kandi n'amasomo y'igihe gito short courses. Aya mahirwe ntagucike, dukora iminsi yose kandi ushobora guhitamo kwiga amasaha kubereye. Iyandikisha uyu munsi usangaho ishuri rikorera i Remera mu Giporoso hafi y'ahahoze KFC. Ushobora no kuduhamagara kuri 07 96 89 79 81. Murakaza neza mu kigo Skills Driving and Languages School. Nyuma yo gushira umukono ku masezerano, Zuberi na Eritatu basinyira ikipe ya Rayon Sport, biteganyijwe ko bari buhite berekeza i Gicumbi mu mwiherero hamwe na bagenzi babo. Tutarava muri Rayon kandi biravugwa ko yamaze gusinyisha umugabo w'umunyakameroni bita Dande Junior, witezweho kongera ubushobozi mu izamu rya Gikundiro mbere y'uko umwaka w'imikino utangira. Dande Junior afite uburambe kuko yakiniye amakipe arimo Apezan Academy, Amsedrone, Sewe Sport na Vita Club yo muri DRC. Icyo nibaza n'abakunzi ba Rayon Sport bibaza, ese nawe urakibaza? Ndibaza nti ese Kwizera Olivier aka Gishweka ari bukomeze abo muzamu wa mbere w'ikipe ya Rayon Sport, cyangwa haritabazwa izindi gahunda n'izindi ngamba nshya z'ubwirinzi aze kuba yasezererwa ahabwa amahirwe yo kuba yakwerekeza mu yindi ekipe? Twandikire muri comment utubwire uko ubyumva n'uko ubona hari icyakorwa.
Mu gihe habura iminsi 10 gusa Rayon Day igatangira, abafana ba Rayon Sport baribaza niba ekipe yabo yaraguze neza, niba koko iri bwitware neza muri iyi mikino, dore ko Rayon Day ari imikino Rayon Sport yihimbiye yo ubwayo nk'agashya n'uburyo bwo gucuruza. Mbese ni uburyo bwo gusuzuma neza intwaro baguze niba zirasa kure cyangwa zirasa hafi. Mu yandi makuru, ikipe ya Gasogi United yatandukanye na myugariro wayo Hakizimana Adolphe nyuma yo kunanirwa kumvikana ku masezerano mashya y'umwaka wundi w'imikino 2026-2027. Nanone rutahizamu w'ikipe ya Musanze Football Club Tuyisenge Pacifique yamaze kwerekeza mu ikipe y'Amagaju. Mukura Victory Sport nanone irashaka Abumuremyi Kazora. Dusoreze ku ikipe y'ingabo z'igihugu, ikipe ya APR FC yamaze gutangaza ko yamaze guha amasezerano Umunyaburkina Faso Maduzone. Uyu mukinnyi asanzwe akinira ikipe y'igihugu y'iwabo ya Burkina Faso. Ikindi kandi yari asanzwe akinira ikipe ya Tupisa Mazembe mu gihugu cya DRC, igihugu cy'abaturanyi, akaba yaranayibereye kapiteni. Ndagusabye niba utarakora subscribe nicyo gihe, kanda subscribe dukomeze tubane, kandi niba ukunda football koko dushigikire. Murakoze.